And you have to go through NOGOKPO. On devait partir NOGOKPO. And NOGOKPO is the demonic headquarters in the VOLTA region. Very SOFO AGYIN ASARE. When ya kasetia bi wakasa ema ye kasetia edi ama NOGOKPO for aye kasetia edi ama Voltarians asan ya temdidie edi ama eveni bi okona asole muntie amagaro buna ba NOGOKPO maya gbozuma duonye maro bune na ma wo SOFO AGYIN ASARE wonya nkopon na wo som no kura no wodi mobi apede ama no even bonsam mpo wonya nkopon agyae ne pa ama no se de bonsam be bia wonye SOFO AGYIN ASARE to me so onye bone onyame wo kwan ofa so e kire ne maade so konfo bi na ekoka sa asemu ya ka menyi ni se be hiti sa suman na omde chichiri kuro na untumi mefo obi ade untumi mbokro no untumi ndi obi bone no oho ni ebisaw NOGOKPO na wa ba wetena hadin eno na ebenye din NOGOKPO na nye SOFO AGYIN ASARE na be produce story we ya hwan oya big producer na munim a chere ye kwen fa so kra ere e chichiri sa kuro no na nkanye SOFO AGYIN ASARE a kebe den eni yenya sa abakwasam yi enti media me bon nsem ma no mate se omo invite no me ogidie se ebe ya sumdwe kwan so efise waboa emekuro ni din kura sa kwa achiri mo aboa mekuro no edin bone a ye mu bi ehu bi a ye mu bi eda ye so no ya beti ase even poete sa akora na ya ti ase yie me ma me kasa ngwa ye hya ase ye be babam ewe kasa kakra mete no me no mienu ebeche na wo a wonte NOGOKPO for kasa ufi se ni SOFO AGYIN ASARE aye no eye bone no ubehu se sa abeboa baby dunkura baby so 3 people in a room. By the following morning, one was dead. And the other 2 who were alive were arrested and taken to court. And as they were asking them, or as the court proceedings were going on, the case was beginning to find one of them guilty. And they were going to make a pronouncement on him. You know what he asked? The one who's alive, he and I, we come from the same village. We've sworn on the Bible, sworn on the Quran, sworn on the sword, and yet I'm the one being found guilty. Please, I beg the judge, etc., take us to the village we come from. We have a shrine over there, and let us go and swear on that shrine and see whether I am innocent or he is the culprit, whether I am the murderer or he is the culprit. That's all the question I asked these Catholic priests. They could not answer me. Because they know you're not going to swallow any poison, but they know that we don't fear that Bible, we don't fear that Quran, but when it comes to our shrine, that one we dare not joke with it, we'll go and tell the truth. The white man who brought the Bible into my country, your continent, the Muslim who brought whatever it is, he is the same person who has gone and invented the lie detector test, the chemical interrogation test. I would dare you to go and line up some of your finest policemen, some of your finest heads, some of your finest, what you call it, judges. Make any allegations against me, you included. Whatever questions you want to ask, take me through a chemical interrogation. I will be the one who will pass. I wonder how many of you will pass. You know something, Chief? If we can learn to be bold enough. Mosbee TV GH Ebusuya mema wache mema wahame mema wajo edeba Mosbee TV GH platform yisu baby bia wo bia no ncha sonko na mede ma wo senani da di kan a mesre subscribe channel no na share na afoforo nya bi nhwe na fe drop o comment o video a wo behwe ho mpanifo se bofo ene ne nam egu apaso na SOFO AGYIN ASARE ne honsam etwagu social media platform ahodo so na mahwe videos ahodo ahwe nkrofo comment ahodo amode ba bebre na edi papa natem
Edia bone na papa na ye. So akobodin anase so akase a demonic city. Mure fi se Bible say papa bone ye mfa se dan ma no. Ebiri bi a atwamu se oti edin nogokpo a oti ne sonko kwan so. Enye din a ede Onyankopɔn wo kwan fa so e kire ne maade. De bia meka se esese yen nananom yen papanom eba bonten ebe kire ye yamamre ene yamane. Nanso omumba ene Nyankopɔn so pese ne mahunti no. Omu a no bia be fa asem bia ba no de abebom se wom. Na asem na direct yen. Na me asua de. Enti ni osofo AGYIN ASARE ye to me enye bone. Ni enti a me se enye bone no me ba be kire mo. AGYIN ASARE ko bo din se ahon bone for headquarters no. Obia som asofo emu bi e kan ye nananom abakwasem a no mo aka no nso be kom no bra pani sister na enye sa na tie. Osofo AGYIN ASARE ne nsem a okokan ye no munim se abekire kuro na ase yankasa eba wo ewe kasam tagbi saba agbozumo so kaji towe ono fima yo tua o vale no gokpo ni ba yo tu no gokpo ni ba o ple novia mina o lajeshi yo tu no gokpo le no gokpo be amajo vache gokpo o bra no ba o je no gokpo ple tron ikora ba sakaja o ruta fani to anovia lajeshi daran. Don't forget to say me say osofo AGYIN ASARE na produce history ayetie. A trailer miashila NOGOKPO yona ba zakaja. Anya trova vare nya tepe petrol. Anya jojo nya petrol yo nya na mi. Ko to gbe saba to fa ola kan wala onya owo na kan alagbagba kan wala onya alabana owie na ba ofa oyi na gbaji wona fa agbona alaba anu bia la de se no na fodo gbo no agbododo ra o mu ne ho ajeshi plefia amareji so macha owe no na magbedo ma no gbedo oyi na gbona afi ogbona ba alaba olena na ma anogokpo na maraba uno rabo no na maraba che ugbo na maduro o nya badua orosan ena vare nya gbo no gokpo na matam nya gbo no gokpo ka na tro na cho alaba na nogokpo duama na manya na nogokpo duama ko ato susu bara anya ngbagbon wala atwa na le tobi sabashi okona no yala jeshi ono gbedodo ma atwa na ngbagbon atwa no Abusia makacha was a video a we produced by osofo AGYIN ASARE ti omo chechiri kuro no omo de sumaya ye frɛ no zakaja enti edin NOGOKPO na ye din o enye NOGOKPO na ye sumaya na wo kuro num no eye din eye kasa eye west NOGOKPO NOGOKPO a afia NOGOKPO a obetena ha wasumdwem onfa basabasa yo ma etoda obeji hoho obi no obehye mrama etoda bi wo ho a obi ba besraw no no mom ena ebe kyerɛw ne wo nyo obetumi aye obi papa obetumi aye obi adoye na akɔwie bɔne basa kuro we die suman na omudi ni stichiri kuro no untumi nyesa you can't do that no untumi nyesa ade no wo ho NOGOKPO manya dubara amaudu ya baleke journalist arewo ple media menado wo awo novlo man NOGOKPO fankono NOGOKPO a mia petrol zakaja atro nye ika ya agoe na jafia ika atroma mawida rurungo ko wadafuna wa
agoma nyentonte la fiha na magia the same thing mala bayaso manya jo nya maraka duogo yena marava te onogo ko zakaja mafia ha justice wona na chwa agbona ami agbona la gbogbo mako spiritually agbona crafu go akwara ba mi ataw ko vere is it true yatapo nya na manya yatapo apart from woko agbogbo ve ame avako nya ko vere o mawinyore antwi aro nyonwe majagore magwo muga wumi o dala para masho kan ha do so ere ko ya manya joko nya no vu ko o to direct ko ava attack o atro nya ya tapa ji o zona do ajabo ko ba ma awe mawu na ma di fo o abusuan ye papa na kire se edin nogokpo anase kuro nogokpo no enye kuro a omudi boni wom omuye tuturu asam omoye pesami nkuminya te sene nsam twerefo no mu bi ekeka fa kuro no ho no da bi ye kuro yi emu oden emu oche nti hoho a wabai ye dika bisawo obetena ha kom obetena ha din onfo biire omokro no onkontokwa sa ufi se wuntumi ntena ha din a ene sa ko wachi ene sa ko fi se kuro we die enye bayira nkola adwe kuro we ye mpe basabasa yo ye mfo obi ade wo kuro mu nti wo ye hoho no aba ne abisaw afia NOGOKPO a aroma tafia NOGOKPO ene ebenya edi NOGOKPO suman na omde chichi kuro na untumi mefo obi ade untumi mbokro no untumi ndi obi bone no oho ni abisaw NOGOKPO na waba obetena hadin eno na ebenya edi NOGOKPO na nye SOFO AGYIN ASARE na be produce story we ya hwan o ya big producer na munim amudi na tem onye bone o ya producer o produce NOGOKPO history unim se na nyina sa suba we da so oyemu so obi kanokre obi e justice a obi empathy obi mpe bone a yesusu se nipa no mom ye nipa bone fo yesusu so onye nipa ye justice no nipa ntumi ben no enye ne omo penti no ye ka so onye sefima no na toamo na va toamo no gbogbo do mana be anye sasi to afo do atoma regada odo ya we no gbogbo saka ja regada ene nyang gbagbo na nya toro amato regada alaba saba ya batoma yo onya onyo kwa yo varu tafene no gbogbo ina maru va ko adwa ba anya gbono da anyi no gana no ko enya ko to adwa wa NOGOKPO wo ga gbona ba acha uya na to aba dala kana ku na dala ka akutuga enya tu afa nkota na dala ka akutuga na va to na tu ya tafa enya tafa to lenya atua kido na dala kana ku avo na ya to ma oguro masiwa na la padam ni kama nyangu na wo ni kama nyamba ama na wo na wo ma na koba fodua aregala to ama na mimijidi se sa kuro we kuro su ni omo ban na omo de chechire oman Ghana na so omo de tete yen kura nkeye anano me ko hwe video bi yese baba ni bi akun obi atu ne barber shop oko we police fo nya na nche na oko kron kitinkiti ya bubu nki ye mbo yenu anu santwerefo enye NOGOKPO asami nko a etoda obi tumi de asami beto abonten wokwa hwemu no na ntesa me ka asami hu video bi o TikTok omuse shatawale awu ena dabo nso awu edit video bi accident car no mo de na gina no matro rest in peace nyanse bia nim
Minion mo pe trend ahon. Mo nsere mfiri osoro ne asase wo because asase mpo no osoro mpo no mo mienu kura mu a ne wode ba asase so be yeye. Entena sem plane se me ye bibia sei obi adwuma anase me ye bibia sei obi din na wo de yeye. Hwinhwim ade bia kosorosoro. Mesremo. Nsantwerefo. Anano Biscuit Media edi safutuo we ema yen nsantwerefo. The same thing aye papa nso eken. Moma yen kan ye. Ene akwanya kora da ho utumi kopani bi ho na okobisa no. Ne ekone ne eba na wo kan aye fenchem na yese ne too much. Ano den dodo.